Boks broj 8 za Maximusa Pardusa i još Centrope koja treba da uđe u boks broj 9. Vagela se nalazi unutar start mašine, trka Memorial Miodraga Petrovića, Kuma je puštena, Alfa ima prednost, ali Maximus Pardus i Tirano joj tu prednost osporavaju. Da vidimo ko će na čelo, ipak ona ide uz barijeru. Tirano na liderskoj poziciji s Aleksom Stanarevićem, Alfa iznutra, Maximus Pardus na trećoj poziciji, Centrope na četvrtoj, sada izbija na drugu. Peta pozicija za Kalipsa, šesta za Dragoljuba, na sedmoj poziciji je Lantana Mera, na začelju Ela, obilazi ih Elektra Bild. Na čelu ove trke je Centrope. Centrope vodi ovo nadmetanje. Dva broja je veća, dve dužine ispred, a možda i tri u odnosu na Tirana. Potom dve dužine pa Maximus Pardus. Kao da rukama već stimuliše i prvi korbač opomene, evo i drugog dobija Alfa. Da bi došla na 3/4 dužine konjskog tela Maximusu Pardusu. Na petoj poziciji dalje Miran na Kalipsu, džokej Đorđe Perović, rukama stimuliše Elektru Bild, džokej Ilja Moskov. Trku vodi Centrope. Centrope, druga pozicija, prvi korbač opomene za ruka, bič, lepo jahanje Alekse Stanarevića, Tirana. Stade tamo neko i otpade, na trećoj poziciji je Kalipso. Kalipso uhodi lidere u ovoj trci, Kalipso uhodi Tirana. Na čelu je Centrope, Tirano, Kalipso. Centrope, Tirano, Kalipso, Centrope, Kalipso, Tirano, Centrope, Kalipso, Tirano. Poslednji će ovo biti napadi Kalipsa na Centrope. Čini se da je pobegla, stiže, ali ne na vreme Kalipso. Centrope dobija ovu trku. Kalipso druga pozicija, Tirano treća, četvrti Dragoljub, peta Alfa, šesta Ela, sedma Elektra Bild, osmi Maximus Pardus i deveta Lantana Mera.